어자 좀 합전 비로 뭐자 yani live play also thank you am thagat churi haro pondok churi mangan manipur christian media wu yeng bir china sungpuna ma ngina bidang asida kumar ke samna ya puna mopu taram taram dok churi okay thank you am thagat churi azana su phajana gana to bire thank you I left over ke ko jadu de yeah kasukai thank you yam thagaturi yam haro phonokchuri mangan manipur christian media na yingbirum yam punmopung okhelitna thagaturi amadi haro phonokchuri ngasi asi tarari thoirak suba manipur vidan sabha gi koina wana ngaijarakpa koigi election gi region out su tawre hojigasi kanana koigi lusingboy gadagi haibadu khakta mangaire koi athobada koigi damak Ishorda taimopuna matik chaba lusingba tungi damak acha chauna lebi aba adu hoji mayam sigi leiriba manipur gi chingmi tami animaki mapa ogadaba alusingba mama puibona khanbirak payanaba ekoi punamakna mapuibonda thongni jabagi mikupudu yorokle mapuibona khandok pibi yawdagadi kanana swing thoi bangamte haina laisole sheida idno lei lining thongna nungsiba nupaduda pibu pibige haradi tumlingi desu pibi haiba adugumba mapuibongoi wahaina idno lei maramadra ngasigini midanga sigi yamna khanaba thoram mapuibonda ekoina kari gidamba ekoigi sentum katlibano duga ekoigi isha thawai hakjang punamak kari gi katlibano kari marungi damukta mapuibonda ekoina katlibano haibas marwaina senkat thumkat si kari gi katlibano haibagi matangda khanana nabidamukta ekoi thamang pun leijabani maramadra chanbiduna yengbir viewer punamakna ekoi changbirak leheraga share tawbiyo aduga lorana link pijari badu share tawbiyo ekoi zum one ekoi gi leiriba mangan manipur christian media 1 mangan manipur christian media 2 whatsapp group ya wi china sinu sibiduna akoina thajariba link to da tang share to biduna ato dungi moro pang singda kari marungi damak mapui bungo de koina sengkat kalibano habi matang da koi machine da sta khanani na gadorini maramaduna mayam punamak saruga bidana wa nalokna chingjaning mani ngasi ga sugumba topic asida koi khanan renai damakta charabai koi reverend ani Reverend Sachin Kumar Mahagasi Hosimak Assam Mangaleba Parak area Highway Pamada Togol Toriba Hosigna Ekogi Bete Prut Nam the Tariba Poilapunda Polapun Pasoreta Passer in charge with the video Bamani Aduga Reverend Al Pipin Mahasa Mahamasamose Armigi Ekogi Passer Moina Ekoi Dugumba Imalebaki the Mukta Katutuna Thawai action Catholic singing Thawai give wapum biduna Thawai Zak Bibiva Reverend LB Pin Makoi Anina Nasin Bidanga Sigi Peneless Vigani Makoi is a tumatum the Sanglan in a Sataway Ekoi Soitana Ekoi Sangbira Lagani 6 to Tare Aduna Ekoi Atuba the Sang Navidamota may have the request of the Gaduni I am Nathan Mars one and I be never Jury Loina na Ekoi Okay, aduna nusijaraba Christagi sinal sing punama ngumkhele dana thagaturi haro doksari ekoi
hayeng phawgi manungda di ekhogi mayam gi damakta lebaki manipur lebak asigi lusingba naha kaya kangau udra leiriba aduga ekhoi mikap mirau khon leitraba iramda mamoi biyananaba senmitlonda chokthoraba adagi similonda awatpana thallaba manipur asi hena sana lebak manipur sanana pik khanba lebak amoi biyananaba ekhogi lusingba ma oirakpa mapui bonda pibibiyana nawidamakta akhoi punna mapui bonda prayer tominabagi achama tandu lakle sinau sing. So my dear brothers and sisters in Christ, sanbiduna mangan manipur Christian media gi damba prayer to video punma punga khlita thagachori harau phonokchori ngasi gi numidang ngasi sarang naraba singbu puning themjin biba taibang mapuda ngahaktang wangoi mikup kharadang wanglen mikup kharadang sangjeduna thamoi sikna wakhan tangdu leitana mapui moda khurumjabagi matam adu longminase yam nungai jai chinau sing punama adongi charang narwa wakhan kayabu nemthan bibangamba mapui mo laire tayo mapuna sumna haire pungni langtak nagado karisu langtak nagano aibu thajo ai babu su thajo lambi edasu achumba dasu aine ai gi ipana natana de nakoi kana matana nangbu sembiba taibangbu sema puibongbu makap kuya khada kana matana yoba ngamloi. Thank you Jesus, hallelujah. Eko Prabhu Jesu Christ yaudana nang aina Israel phamda sang ngamloi. Jesu ase taibang mapuga taina bibadore. Nangge kuting tho Jesu Christ da pio Jesu na nangbu taibang mapugi kuya tana puchin begani. So if first the kingdom of God, all these things shall be added to you. Ahan bada isogi lebak adu thiyo. Isogi lebak thina na bidamakta puchin birakpa khuzeng paloina na ching birakpa taibang mapudo atai kana tate nanda do then he is Jesus Christ. Jesus Christ who will guide you to reach your destinations. Thank you Jesus, hallelujah. Adong waribra adong kaplibra adong pungning langtak na ribra Jesu na hai karisu langtak na gano nangi niza bado tayo mapuda kanalaw. Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus. Selay tabagi waribra Prabhu Jesu Christa wat palete awana kita mag waribra anab kita mag ting tharibra Jesu Christa na nangi anabu faan begani pungning langtak na ribra nangi pungning bo timjan begani nangi panthung yogdre haina nang kaplibra Jesus will lead you your destinations. Oh, so my dear brothers and sisters in Christ, today is the big day for you. Please listen the words of God. Please discuss yourself. Why do we give tithe? Why do we give tithe to God? So, my dear brothers and sisters in Christ, thank you very much. I'm Tagatu here of Ponokchari. We are Tumatam the Gui Pramasi Honanaba Tarang Togeri. Lorena Handaki, Nomajin Milesta, Equi Tabumapugi Maponda, Equina Pangjabiawa, Equina Ganabiawa, Equigi Biblical contextualization Gimakhatara Poina, indigenous theology. Equidamok indigenous theology as the Gamatic Maru Ibano. I could make this Ishorda. Awon ba ma nungaya papa mo henna ba maiti ekoi dam to Ishorda thrang to bidrab jalane ekoi sibu outcasts we right so give me and that no we have also chance to receive blessing from God with the indigenous people with the mighty indigenous people also we have chance to receive blessing from God. So my dear brothers and sisters in Christ, let us examine ourselves. Let us discuss ourselves. What is the necessary of indigenous theology in Manipur? Let us wait for a few days. Let we come to God. Let us come to God. Ishorda sang the sea, Sorna board, vegan have a say, come in the sea. We'll have to look God. God only. God will lead us. So my dear brothers and sisters in Christ, thank you very much. I'm Tagaturi Harao Phonokchuri.
ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯔꯕꯗꯤ तोान तोान मफमदा पांथोक्लिबा क्रिश्चियनसिंग यूथ प्रोग्रामसिंग अदु मयामदा लाइव थाजरनबगी अयाबा खुदोंग साबदो लौजनबा थोरांग तौजरी अदुगा लोइना मयामसिंग अदु कोई ngaktan koi kari haitare koi relaxation haidi patha phangnanaba thawai da patha phangnanaba haksang su patha phangnanaba koi program khra mayam da lathokchananaba yaksung manung thorang tawjari mayam punamak ngaidor laiminasi matam akhnabadi huji phawdi haidok sabang amdre athu matamda matam akhnaba pijaduna mayam manga soidam ki lathokchanani ishorna koi thotha por marang kaina piboichno koi athubada koi mangan media gi program gi picture mayam da lathokchagani pijagani loina loina mayam gi mak akhanaba thoram koi lathokchanana bai koi thoram soidam tawjaragani mayam punamak ngaiminase thank you jesus sham thagatori am marang phonokchari koi sorgi por marang kaina phonanaba koi punamak asi ngaiminakisi koi sorda gi thoram tomenasi hallelujah praise the lord thank you jesus hallelujah praise the lord loina mangan manipur christian media wi yingbiriba nujiri chnaw sung punamak nukhelit thagatori harau phonokchari oza sing athu da koi sangbirna satawi sona por marang kaina pi boishno hallelujah praise the lord thank you jesus yang punamak nukhelit thagatori harau phonokchari koi athu badai koi thoramase hona bai koi thorang to jagadoni mayam punama warab zona nga tang koi nai nakse athu badai koi punamuna haiba thoramase pumpana koi yawna na bai koi hona minase loina nanga sigi midang asegi maru hiram de kari marum gi dama apui moda koi na katliba na katraga kari koi haba koi punamuna nei na minagadori ni mayam warab zona matam ngaktan ngai minase koi matam se kramangjuna na putoksabani to loina na mayam kaubigano 당자 그디게 선독법 거의 칸너시네나 세버 터럼다 거의 indigenous theology 마이테이 theology or 거의 마니푸리 theology 아마 거의 사급전에나 봐 거의 터럼 도저리 하이리버 theology 에서다 이소나 거리 거의 너무 달갈래요 포토 거리 로트나 탐비람게 이소르기 아롯 블록승들이 거기 theologian스나 로싱 포토트네 나가더리베니 말아마도 거의 뿌라모나 prayer 도미나시 거의 소르기 부산 포미다세 왜냐나 노마이팅 쿠딩기 부톡셔바 자이원 교망한 파우 잉비리비스 나우슨 뿌람박다 도모동 이 파우슨 망한 풀 크리스천 메디아기 에코기 넘버 811995519 파우 비비로 아무카이즈게 811995519 파우 비비르나바 메양다 놀로나 싱제리 오케이 에코이 아투바다 코이 타르마시 하우나나바 에코이 타랑 도자가니 메양 나바 ngaktan ng mai da kishi mo mo war so na ngaktan ko ngaktan kishi thank you tagatori haro phokchari
I'm Pranamai Koi, Thoramsi, Hoviana by Koi 625 Taslakadore, Zasin Sweden Sangagani, Mayam Pramak, Natum, Naminava, Mayam, the request was any money, when I learn a Siki Thomasi, Mayam Pramak, and Nakishi. That's a sin Kurumjari. Okay. Apa yang akan ngamin nak kisah udah aku udah ama dengan kri, kui thorom si hono na kui thorang tu sage, loy na nang sigi nubidang sigi thorom, kui miyam dalam thok sage tu riba thorom sigi marui berhiram si, kani maram kita mak tapi mampu dah kui nak katliba no habi matang dah kan na kui thorom si pang thok sage dah bani, aku kui ngasih ni minister kui panelist, kai kunut batik cara buat sasin kumar, uzi mak kui barak, jadi ada tu biriba pastor moina pelapun pastor itu pastor yang tahu video zaling hin bila lagi tu kalau ada ikoi tu dah ikoi rebel al bipin hasil cuma uzasi army ikoi dia wana kayak puri pa army sini mereka pastor yang tahu subiriba rebel al bipin singa bahasa tu pada sangat yang satu ya tu ikoi nasi dah seda ikoi kari maru kita mak sorda ikoi na sengkat atau tungkat atau lantum ada sama kali kita lihat nohai matang kerana kita thorong pangku sana napa ini dah hasil koi thorong tu jadi bini biar pun mana warawat suan koi usaha singhak naik mana kita usaha tu satu kerana luar na mangan Manipur Christian media untuk sebab thorong sing mayam na thawai jauh na yang biri luar na mangan Manipur Christian media yang na live sebab media mani nong madi koi su mima nana koi na Sweden maki koi mangan media si coba media mo kani habiga sada mapui mo da thaza bagalona na chatliba thangliba khongthang amani Sweden na so koi panthung yogani lona na ngasi nimidang asida so koi na khana jaga dore bose Christian amo ina yam na marui ba yam lai pati man ba tuga thabok ina pangthok matamda koi na mapung phaba ngamdaba karigumba khara leibagumna tawba tawdi tawningba tawbadi ngamdaba pangdi pangthokningba pangthokbadi ngamdaba katti katningba katpadi ngamdaba dugum pimne koi laibani maramdana koi 6:30 chap chana koi thoramasi hogani koi athobada yingbi view purma warba suana ngahaktan wanglen pungoi haidre pungoi di waroi wanglen pungja bikup kharadang naimina kesi only 2 minutes we have after 2 minutes we are going to start our program itu program si haujaragani atau mayam warba suana mayam ngaktan naibina bani singjari loina nanga sigi nimidang sigi thoramasi mapung phana partna loina tamina noi domokta mayam da balukna hangkachaning loina na Manipur gi ngasigi nimilasta koi yamna wan ngairamba Manipur gi lutimba who will be the leader of Manipur koi let us koi see for 1 day or 2 days after 1 or 2 days I think we'll see the leader
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ as a Christian let us worship to God, let us pray to God to give a good leader in Manipurgi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ 153ꯇ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ means mi amagi loksing gi gyanna amadi khang haibana leibak namabu ngake sengi haibi yaroi lining thonga nungsiba nupa duda lining thongna nungsibiba yabiba nupa duda mapui bungona pibo pibi harabadi tumlingai de su mapui bungona nupa duna khangdo mikupta pibi haina khoina ui aduga bible gi manungda losing basing kaya khanna matam da su losing basing adu mapui bungona sakta suda puning the loksing the gyan the yang de mapui bungona pamba bi khale maramaduna ekoi punamakna ekoi singmi so oisano koi tami so oisano akoi punamakna ekoi mapui bungoda thongni duna ekoi punamak kidamak mapia pa ogadaba singadu kana no haibase ekoi na tai mapuda sangjaduna ekoi mapui moda haijaduna nonjaduna ekoi damukta afaba leader ama pibinanaba ekoi prathna tawada mathau tai haibase ngasi nimdang sida mangan manipur Christian media gi maike degi ekoi meyam phumda haijanana nijab loinana ngasi gi asigum laba lusing basing khan khraba manipur gi lusing basing khan khro punama se bible na hai lusing ba ma khan ba haibase mapui bungo yaw taba yate hai mapui bungo yaw dan tawba yate hai maramaduna mapui bungo loina khandok pibanina mapui su mapui bungo khandok piba bo yoramna mangan mediana khanbi khraba lusing puren punama mangan mediana kauna khurum jaduna punama po mangan mediana congratulations haijari loina nanga sigin midang sida koi gi 6:30 chore aduna yaure koi program se dum hauragani koi panel su dum sang kisano oza mahakse kai gum khara dum hujik hak ngai bi hai dum sang sono koi hauna ba tharang tawjurage akoi gi program asu yengbi ba krishna gi senau sing punama koi le thagat chari amadi haro puluk loina na ato pa yengbi senau sing punama su program asu number moiraga dum gi port phangbiu adongi awat papun mo mention binana ba mayam no rogani singjare mani ihan am ma pui moda thongdege haidase taibang semi ma pui bungo thagat chur haro phondok chari ngasi milis dai bungo na na manipur gi luching basing khandok pire lebak parja punamaki luching puren humpu khandok pire khandok khrabasing ngasi na yapi matungina khandok pibane maramaduna makhoi singa sigi maraktagi kanana luching poi gadege haibado epin haibang amde ibungo na hakna yapiu manipur ase lekangla or manipur ase sana lebak manipur sana na pik thanba lupa na mayung kabalam sana na maphei chatpalam ohen biduna manipur ase harau tayang ba moi biana na ba nang na phabal luching ba ma punamak ki mako oina na bana khandok pi wana nang kanda prathana tu jabani asini midang asita akoina khanagado nainagado khudi mak sidam pi bungona na pangbiu akoi topic nangonda ibungo nangonda akoina kalibasi marum kari na hapta nainagado re ibungo ki thawaina chingbiu jiso christ gi jari amen okay akoi khana naina dong tang sigi akoi panelist ani lakani amadi ngak koi ngai rasi soida sangkri na khali yana anmak ta ngasigi sigumba mangan media na tatra sudokpa thorom sagon sengi thorom bible naina si haba thorom asigi ngasigi marwe ba hiram ekoina khana jagadori ba ekoina naina jagadori ba hiram adudi atai kari sunate mapui bunga da ekoini kalibana hari hiram asi naina ga makta ekoi huju simak akoi panelist ani l reverend l bipin de huju pakti sangkri soida sangkri sa tawi minute mari manga akoi matu sanga ani adu lora nanga sigi nimsta ekoi gi makta huju yawdo leibiri ba ikai khum matik chara reverend sachin kumar ihana na ozabu singom kre thagat sari madi purum dere oza loina oda sachila se huji ma poila pun pasore haibedi manipur gi wang leba asang gi manung leba parak area gi manung da poila pun pasore ta ekoi ji bang nik tang chatlaga sulcho yogdingi marakta ekoi maitai na namna taba khul tinga ibunga market thol tawiri bozani loina na ngasigi hiramasi naina ba hoduk sab loina na oza ekoi gi christian puna magna ekoi christian puna magna haisa topadi ekoi lamsin kirose christian puna magna church pu karabadi ihana na church ta kajarapa nauna punsi phangega kajar ko misu makoina christian jingna sen katpabu oiro seng katpabu oiro wahang tuhang kaya tawdana mina katnei haidana dum seng chu khatpa yawi adagi paisa chu dum katnei adagi mina tight katle dum ma chu khau piro hairaga katle adum katle haitare
aduna adugi matang da su passion da su karpe matang da si khara ti dum hairam gane na khale adubu toina koi haidu morom na ayam bana mapui bungo da koi sen katliba cengkat katliba tongan lantum katliba singase maram si khanga katpa oiram gadra oiram moidra haibadi koina khangde adugi maram na ngasi gi topic ase kari maram gi tamak taibang mapuda aikoina koi sen lantum koi thawai chang katlibno hai matang ste koi ihanana khanaba hojagadoi aduna oza sasina masigi matang sida kari maram gi tamakta taibang mapuda aikoina katlibno maram di taibang mapu hai basi pot ponamak magi ni hai leiriba pot ponamak si magi oiraga mongoda awat pasu leiti hai mongonda kari ko awat pat leite aduga kari maram gi tamakta mongonda aikoina katpagi mathau asi taribino oza pakum pbc Tagatchari Ojabu. Ahamada Mangal Media Ministry bu miyang tabiri ba tungan ba maham sindagi miyang tabiri Oja Singh Sinau Singh kudimakpu Eikhoina kanimpu Prabhu Jesu Kristi ki miyang da amuka hanna murugna kuramjari sai khoi gi sana hambi ki ba wahang asi singlu kudimmakta in munang kudimmakta thamaroi na akena thajaba phangraba sinau kudimmakta su masi kuna masi Eikhoina masi hangba wahang amani mase aikoina karama tawgadagi kari tawgani kallaga aikoina kari trai fawba aikoina katkadoribano haibase ina toiro hindongna aina khangjaba matungina Ishorda pusai katpa haibasi jamna maru oibani haibase ina ahanbada soidana aikoina katkadoribani haibasi aina ahanbada thunjani maramdi aikoina Bible dagi aikoina su tungan ba khangai Oja Singna Bible dagi wahai kyamara ba aikoina phongdokpa aikoina thingnei member sing su jamtoina tawa phangi Ishorgi posei maroina aikoina saruk taragi ama aikoina phangliba senfam madugi saruk taragi ama katkadobani habisi singtharolda lechalona su aikoina phangi lechalona iga sidasu amu kuntreta aikoina phangi soda posei katpagi matang asi lechalona iga sida haibi matungina aikoina posei katpa matam asi aikoina mathau taba adudagi aikoina soda katpa posei katkadobani haina lemthok pathokpa adudagi aikoina posei katpa nataduna aikoigi sinari badudagi Ishorgi ni haiduna aikoina tawdedobani haibisi maramdi lemthok pathokpa haibisi Ishorna mana maruina madu khanba nate aduna aikoina maruina nasinaina jamna press tawning bamadi Ishorda posei katpa matamda aina sinari ba posei singasi Ishorgi lanni Ishorgi ba posei makai asi aina sinari bani aduna ai samasi asisu jauna Ishorgi oikhabanina taingpan asida ai gini haya pona mata leitre madugi maramna aikoina posei katpa matamda Ishorgi ni haiduna leigraba kudimmak singasidagi ai samakhu jauna wani katpa matamda magi su jauna katkadobani habisi su aina haijaninga ahanbada mathangda matang aina naporagadi aikoina posei katpa matamda jingnaba leitana katpasi si khwaidi maru ore habisi posei dikalli singlu ayambada member singna posei dikalli sekhai su adum pi aikoina su adum aikoina uribaduni singlu singna member singna aikoina sura posei katpa habisida mi mayam manana ba katpa haibam leire adagidi aina soidana aina handfadana katkadobani haibigi wakhal loina katpa haibam leire adubu Ishorna Bible la jawba mathil lengba for power su kuna lungna lengba for power ku thingariba lukrabigi senkhai haibasi matang asi su kuna mufang Ishorna pamle basi thamoi degi katpaduni suna pams laira kraba likna phangli badu dagi mathang ta badu dagi magi lejari pumba Ishor pukaida hunjin jabadu Ishorna madu kadi pam matamadu dani aikoina Ishorda posei katpa haibasi asing posei katpa haibasi matamadu da kun Zagi si ay ngon da gira na tragana line happy
Okay. Ozagi se line khra oza line se khra nungai ki tre oza adum kha adum samdan biro oza bipin da lakse ki oza bipin san biduna oza admit to biro atu ga koi program se pakha thara se loina nanga se ki oza bipin se koi stage se leire koi mangan media stage da oza bipin se mai network se khra he ya ba ga dum join to suno oza bipin ta bi go za ta oza bipin bu khurum jari oza ngai jore oza bipin se khra haibi ra me asai gi magi line se adum yaw pa ga dum join to birak suno line se khra ke gum pa khra to ki bagi ni oza bipin adum oza bipin da lakse rage oza sajin da sum hai gre loina na ozi oza bipin da laksa ga du se point se oza bipin so hai gre oza kanon so sajin so hai gre koi sorna koi da katlo hai bagi amade dum hai dor lei adu ko loina na koi malaki da su katlo koina tarai mungda amadi kallo natragadi nomodungi tho hangwai por subi piro haibu su lei yam challenge to katpi matang du sang to haibu su lei aduga koina katpi matang simadi koi kharabudi bible da koi sengna koi khange aduga katpi matang si doza masi gyan tana koi gi thamoi si kat bani haina katpa christian aduga mina katnei haina katpa christian haibu su kodum leiri asai matang sida oza bipin gi experience da karmaina oza katpa gi maram si oza punamangna christian punamangna wakhan ta hena khan ro oza karmain to oza bipin khumbi anu maktada mangal media bu ishor gi mingda salam tawjari okay ai kitang chang patheng ra du gi dam ke excuse to bi gani okay azaina ngasi haijening bu zajo ji khai gre zamna haibi ram dai kya ta hol tre ai kitang thenga chang tana du kitang gi ta hore ai gi mota aduga ishor gi wahida yenglaga aikoina hojik aikoina normally yengma tamda mi jingna katnari ba je aikoina yengma tamda show up tawnaba okay mi na unaba by for example hai kana koi church ta bawda aina sum kajar ko church karada magi ming lau thokpa adagi sina tai chuk piram mage haraga maya mamangda proud tok jaba adugi adumaina katpa makhalam leigra ja aduga sa jana malaki chapter 3 verse 10 to 12 ta hai gi doza adu kanagumba khara de maje aina hai gi dorje contradict chat pasu yai kanagumba denomination khara di atraga pastor khara di aiga yaningda basu leiba yai mache ai gi oiwa opinion khakta sunate aina sum thigat chabada study tok jabada aina phangjaba khara du mayam da share tok jaba aikoi je aikoina hingliba keno timing je kari dana grace period ne ojapa duna ngasa aikoina ishora pibada koi pigadabani adubu aikoina church kan thengnabada kaino haraga compulsory tawba by force tawba nang katragadi nangonda sa phangani ga haibumba adi kihanba ma change wajapa adumake aigi motta langadra na khalli kaino age aikoina kaino da 2 Corinthians chapter 9 verse 7 do to japa adi mi mana magi apamba mi mana magi thamoida pina ba lep khaba do ishora pigadabani hai sida compulsion tawwa natraga by force tawba pigadabani haidana tawdo madu hojik ekoi leibasi grace period ina matamda ekoina hangalagi yengba kan da koi first ekoina tithe ki matanga thengna baje bible da abraham na kat ki do melchizedek mana lan tawra halakpa kan da yam sanga de haija roike adu kan kat ki do koina maduda adum hojik pakda focus tawraga lei matamda de habiram baje kaina ga tabernacle levite sing du gidam ka chana thakna ma store house ta porwana haigi bani adu bai koina hojik present situation de koina for example jaina haija bada kana gumna ina haije yaning da yaw ba yai adubu aigi motadi tithe haije not only for money money ga poche ga tanateba what about our time ishone ko no da pungkun mari piri oja ko che koina 10% hot pa tarage 2 hours 40 minutes ishora pibam to eba one day da hafta amada koi pung 3 ka minute kun ishora pibam to eba hardly masida aina kanamatana adugi chang do piram ngone aba je thaja de oja ko haidi piram baya hena ju piram baya aina just to ruba ya de adugo ishona pambadi not only for money adu koina anama matamda tithe kumba piba kumba giving offering haraga jo koina paisa ram da chat khiba ishona pamde not only money koi timing do pam ne ba ko koina ishor ki makta matam kyam kai thoi ga ba majum pam ne
Okay, okay, okay. Oza bipin habi se koi ki pesa khatan na te ado matam suni ado galo na numitari ni mdu nomo piwa iso mane sort di manchu tawri ni numitari mdu nomo di koi sort koi the pothaban mi sumla oina pothaban mi ngak tra di sibitan di opinion is sort aso kan ba koi wanga mu sungang biri ni koi Christian singda ado ngang biri ba pura mak so koi ki blessing de na ba koi kana na ba koi isu gi macha oina na ba hen na mangal oina na ba ne koi da PB se ado yam phare za ahan bagi first round je za pipin ado ga za sai za kano se za sachin je loi shu lo te za sachin da mu lak se ga za se sai gi question do mu lak se ga za sachin da koi Christian sing na kat bagi matang se da koi kat kat bani hai su madi Christian puna mangna dum understand tore hai jari ba Christian puna mangna ado ma si di kat kat bani hai su madi ado mayam na gyan di tare ado asai matang se da yam lu bi bo phum ma leiri koi Bible da अखोगी आदम की अमदी माई नुपी इपना माई मचानी पोए केनन आबेन पोए मोइनी केनन आबेन सि पोए केनन आबेन पोपदसु मुखैना ममा पानसु सागी नुपी खुदिंगी सोर उनरमिने हबा केनन आबेन से अदु उनम तमदसु अखोइना पोटकली हाइबसु यावदगसु इसोर लापदुदा अथेन पोकलम बयाई अमा तौरम बयाई अखोइ अदुमक्ति बाइबल द उद्रे हाइजरिबा नुपी खुदिंग लापाइसि मी मा अखोइदा लापाइसि इसिंग ला सबतसु समथिंग खरदसु अदुम वेलकम तौरंगनी हबा कईगुम समथिंग खरा तौरंगनी हाइजरिबा अदुगी मरमसु ओरंबे याई ममा पाचिंदा पोट कपगी निमिट लमा सेमा कांदा के नाबेन दु कौरे हाइदा हाइतारे ने को अदु दाइ मतंगुदा केन कटप पोन लौद्रे आबेन कटप पोन लौरे हाइजरिबा असai matang sida so koina pot kapagi maram se केन खंगो दबगी मरम सो ओरंगने कोइना कली पोट करी गिनो सोड कली पोट करी गिनो हाइबसे केन वखन ता होदबगी मरमना लौदब सो ओरंबे असai matang sida केन आबेन गी Ishorda pot lo the matang si so za khara mayek sing na dum khara mayek sing na dum sugai bi ne sai matang kat kat da bani hai bi khange adu kat pagi maram se kenana abin se na ke na khangou da bra hai bi se za sachin pane hai jage hai ne khang makhara matang du da koina jingsi nyoi ba hai bi matam ru da athi mata ba hai bi mama ngai digi hona tum lakra bani na ekoi gi matamadu da mahom dagi hona adamamadi if makoi si mahek Ishorda gi kaina gra matung dagi makoi athe mata bagi baram kaina gra pap si thangthar rakra bani matamadu Ishorda hai bi in the ba hai si matamadu lakra bani adu dagi di asagi ken ga abel gi makoi gi machimna wani si marak si dagi doga hai da Ishorda gi lap na laikra mi hai si kana akoina jingsi silup ta suma da Ishorda nangna lering matamda silup ta nangna lei matamda Ishorda wahi ga jam nangna lei matamda matamar da ekogi puning thawai si ekoni kaning bagi wakhal Ishorda gi ne hai ba ekona pamu bali ta wakhal sin matamar lei adu Ishorda gi lapthok ra mi sing maroina sai gi ken gi wari do Ishorda gi lapthok ra ba adu gi Ishorda ma khangna खंबो रबो सुम को लाख रबो बगी मरमना इसोगे थवाई बखोय लेतरे म खमना को अनुगा इसोना मखोय की पामले पोर दु मखोय जु खंगरे इसोगे अनिंग बदु करिनो हाय बखोय खंगरे मरोय मरमदी प्रिमग सिंगसे इसोर की लाभ लेखि बगी मरमना इसोर बे करिनो हाय बे फाव मखोय की वखल सि लेतरे अतमगा आइ पान सिदा मियोय बोयना लाख मतमदा मखोय सि कदाय दगे हरपनो करमना लाखिबनो हाय बसि मखोय इसोर जि थिबा लेते बगी मरमना काव की बगी मरमना असिगुम सिंगसे दु वरपनि हायना आइना हायजनिङि होजिकी मतम सिदा होजिका अदुम रिलेट तब वरगदि सिंगुतसु हायब तारे मियोयबा अखोय थाजौ मेंबर सिंगना दुम कटपदि कटले कटप मतम सिदा कनागुम खरन दि पेन कटप हायबम लेरे हमोयदगि पेन कटप कनागुम खरन दि साइगी कटपदि कटले अदुगा साइगी बोस्टिंग तवरगा कदाय तारे आइसे फै हायसनु हायब वखलदा मीना इबु appreciate tawgi mongda praise tawsunu tawgi haibagi mongda mane katpak mongama adubu asagi matamadu da ken ga abel gi kunsi waida ma horok thongi matang da kunji muradi abel di isam jam da biyo bani sogi miyengda matamadu da isam isuna pamasi isam jam na leiba karisu khangda ba innocent oiba si ekoi khangbo rega su ekoi wakhal pungning si isam jam jaba matam kuring makta
ngazarga punchi kanagumba magi guide tore mi du kanagum leadership magi makhana ngazarga punchi aina kari gumba loksing laiba orgasu matamadu da ishore bu sina birkani ishona matamadu sina kiba dugumna ishore guide to da ishore ngazar hu da mi singi punchi da di ishore makoi singi sina bam khangwai matamadu da ishore ngarga sa mi singi da ishore su sina kani matamadu da khani kali bosi pamu busu laiba adu kai sogi board su eikhoina sum ubo fangakani kanagumba aina su khara sangna harigadi pasai kat matamda maruina sona bible da hai bu lan lay famada da magi puning su layena hai asi majam na maroi ba eikhoigi hojiki matam asi jingmo orgadi matam karna lan lay famada da magi puning layri bano hai orgadi isona pamle basi eikhoi basi na basi mana pams maham kuring da eikhoi mana smagi ni hai ba mon sina dubu mioi bai khoina maruina thaja bai sina bai khoina kari gum matamda athe mata ba gi maramna eikhoina suring lab nei ki matamda isuna sinangi ba aning ba khang da badagi eikhoi ji khudi thi ba thoi matamda adagi ki dore pusi ka gi wakhal isuring lab lei gre ma ga se isur kari no hai ba fo ba da eikhoina matamda wana thoi matamda maram isura si ko ningsing udami marna ningsing da ba gi maramda eikoi isuring lab lei gre pusi kat ba gi mahau hai ba tare eikhoina sura kali ba si gi mahi adu fawar makhona ningsing akre matamda adu Ishorda puning leriba china koina di Ishorda pusei katpa ma khudingi madu mahau khangle kare nungai bama fauna apien ba molena katpa matamda Ishorgi boradu matamda da koina mana kaina phangma ngami sisu aina khanja ba okay Ishorgi mafam da harau na katpa apien ba galorena katpa dune eikhoina madu mahau khangba ma mathok tai hena oza pipin auza kanona sachina haibi reuza pipin da ai mulak sage auza pipin asagi adam mene if ki macha nupa kena na abenna pot katpe ki matang sida poti chamana rangani abenna ya phaja por pagi manam su eta Ishorda lobodi oram hena khale aduga aben ki su pot phaja porangani na khale adu ma su pore imina khumje lagi ta poram dudi mande mangonda gi hene kai khuna bamba da pot por kadui nin khangmani asagi matang sida oza Ishorda potu oina yengira natragana thamoi hoini yengira oza pipin oza okhana kai lai bible gi biblical da bible da pidi ba magi wakalons potu oina yengira puning du yengira oza pipin jam se koina kenen abel ki matang ga yeng matamda oi koi mi khara de interpret to matamda magi potu na ne na khali okay but amana I ta bo offering por pai ni hai ba gi su dum preaching to ba ya bo lei adu ba kono ku thani yeng bata ra ga de ja masai keno da scripture da hai ba se kari no ha ga abel la por pa the best why they father the mayam de why they father por ya hai ba adu ga ken brought an offering adi magi thamoi de gi kasa abel la khalak pa se kai no ai Ishorda kat tor jai why the mayam mar se best to kat ken por ki ba ja ba adu ga ken nadi just magi si thanksgiving offering ne ai ama ekta pira ya na ma adi wakal da lakba adra Ishorda yeng ba si magi pot na te magi koi thamoi de ne ngasi ba yeng Ishorda okay bible da dio za du mai na ko adu mai khran na dio za pot to oina yamba akhoi hena focus tobra pot lom da haibedi pramaloi na habada paisa yamna katpa midu church leader oye ko warin daga adu loina khu si sikan na dum to tong yeng nari ba madi missionary adu yo yok chopang am da ba khabi gumba sengkai pa kachab sing du di capture daga laijaba no matan dei su isa favor kan da katte ko kaina khawaj na khangsa ba kaya am laida ani du ki difference to za osi ki patam sida adu me koi nei na ba ya kadra za puninga pot ka se oza ani mak Ishorda pot su yengam gadra puning si ani mak si kamai to oza ahan badadi oza na haibi bom na oza puning na hane yeng hana bible da di Ishorda puning hane yeng hai puning adu ki maram de puning du ki maram da ken na su mai manon pa hatur ine ba za ko bai puning patab do hena pungthor ine hai jari ba adu ngasi viewer punamakta aina mo haijeting su ken hai bo Ishorda pot su yengam bi ai a pot adu ki hor phon du puning ne puning du ne adai matang du dai ko gi thasab singna ai puning asi Ishorda kat pasi kaya miyamna kaning labno haibigi matang amba ai naina ba mathok tari ai puning si tasina kaning labra haibase ada asai matang so sa pipin tasina mai Christian mayam sing maru ina mitai Christian sing si tambane
Hodi su tammi heba kat pai matang su tammi saska matang su tammi Sunday nga po su no hapta amagi manung da no ngak po su koi tammi adi prayer to si hera su no ma da pung ani prayer to gadam ne ani do prayer to no hona ba pastor na hai matung ina tammi everything tamma ka to play hai dare ko 50 years ina tamma ka lei hai dare ko koi tamma do lanna koi lei koi se ko akoi gi spoon feeding to lei hai dare asai ki matang sida aza bipinda ekoi katpagi maram se khara asai sorda legado marim da puping gi matang se ozagi experience da kai leza kramai te ozagi life experience da kramai te example lama ka khai jage ga ai use kari ba church ta koi at least 25 30 gum kai ko okay alda mi ma kha yawe ma civil da gi ni mapan da gi lak pani church se ado ma je church ta always ma support to weba adu ma no ma ta ina church ta lauk thok ka ma tam da ma permission pi de bai okay Jadi I church ki roof se almost 5 lakh chang na hai repairing to gura. okay Ado officially over the man office ki wala di je pati paisa lai tri lai the man kayam chang da ge ai to ge na hairam le last Sunday na. Ado aina yam thank you de hai rai sir te ko Ishorda board pi bi janu na hai adu bu aina haido ning ba do aina church se announce to ning ba man permission pi de ba hai bi ga no ai ki tamang kai da hai bi ga no aina ngam ba do Ishorda ai ba board pi bi ba do aina Ishorda back to jabani Ishorda ki tamang kacha bani hai wo ko aduna koi thamoi da leragadi maje thamoi de horakpani fana koi by force tawraga ju natraga 1000 times preaching tawraga ju koi thamoi de gi sengdragadi pirakpa yai adubu thamoi de pirakpa na tabina bor pa okay za bi am thagap churi by force na ganaroi kat pui mo da kat pai matang asidi thamoi de gi horpa ithilamane oza sachin asai matang so da sachin gi moti kai le za sai matang Pui mo da Eikoi kat pai basi Eikoi na kat pai basi maroi na hoi asai hai bi ki ba by force hai basi di kan hai tare nengin kadang eikoi na member sing adi eikoi na hoi kat kat bani hain kat thobo orga su athau na thobo orga di member sing dai pusai kat ba thau na bra hai bi wang su myam lai re sina sing marang na singlup ta kalli ba do harau harau kat pai ba lai tre matam da adubu khwaidi maroi basi Ishorda pambasi karino haibasi tang eikhoina members sing da mioi sinau sin khangan ba asi eikhoina ngami makai basi khangan Ishorda mioi bidagi pami basi asi kaptang adudagi di ai asi kanano haibasi ahanmada eikhoina practical oina haibatar matam asida eikhoina sa haibido salmon khada tawraga wapau na mi gi thamoi joy tawkiba jai adubu eikhoi geba in practical oiba I'm going to say that charge ta ikuna leadership oina kuna chingbi matam da aikogi wahi duna chingbi turi da natragana aikogi physical oina akuna chingadori ba hai leadership ani si dasu amu khina bulai amana table work leadership ba haibam laire amana field work leadership haibam laire adubu ya matam da di ikuna thingri se table work leadership sida ya masum thele field work leadership da lakpo orgadi si koina ningthi jana asi masi sumaina aina tawri ba su tawdo bani aina to hai basidi eikoi to riba singlup sida ai maksina mangna tharaga haiba tare matabadu da membership na uba jaba mongda khangba jaba mongda to bo orga di hena effective hogadra haibasi wakhal lei matamadu da kali pordu kadai fago jawani haibasi su matamadu masan masa feel do bung ngone haibasi si fudu chen oza sachina do ko yam bana church ki leader sing aduga pastor sing so yam bai koi gi Christian sing hai tare Christian church sing na church ki leader sing denomination in the night na church ku timang na yam bai koi na sum thena jar pada ai ju 35 years long experience le jam tam da sa yam basina za finance campaign kind ta we ba ko finance campaign kind na koi sa sida church le koi le members sing sida finance campaign kind na ta re sa thari ba sik so sai ku tingi koi finance campaign hai si koi gi baptist ki ro presbyterian ki ro any denomination adum finance campaign le si yaw do ya di hai jari ba ko asai ki matang si za kari wa khan khale za karai to na koi so ni se za so ke koi le na mari to da koi dong na pok khrabani koi achum ba khutang thang khrabani a finance campaign kai lai se za kari matang kari de gi no za that's the mota finance campaign se maru oina eikoi hom sida so dum to sahi kuding to re haiba tare okay pastor level su presbytery level su dum to re adubu masigi thoidokta masigi effective asi eikhoina dum hanagi leiri bong sidagi ko yen hengta ba leiri bong dum leiba eikhoina even training to ro for su
ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯦꯕꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯖꯁ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯄꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯄꯔꯗꯨ ꯐꯪꯉꯒ ꯄꯥꯔꯤꯔ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯧꯔꯒ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯏꯜꯗ ꯊꯝꯗꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯗꯕ ꯈꯪꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯪꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯦꯟ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯨꯛ ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯣꯠ ꯀꯠꯀꯗꯒꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ how to give our altar how to give our offer ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ kaya basic ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯇꯪ ꯖꯁ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ how to give ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, akwai day by day Christian life sida example life ama punsi si akwai Christian hingba punsi sida leader oisun no church ki oiba akwai lusun purin pem singsna akwai gi example life ama piba mathok tai haibini jana hai jikada aduna ta de akwai gi nomagi ba campaign adu gi akwai gi keeping file keeping amba de sinna ba tongan ba management aduna thodong na mathok ta de aduga isorda kari gi kali bno aduga isorda akwai na katagana kari haibigi matang sida bible de biblical da akwai base kaya tawdu ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯄꯤꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯄꯤꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯄꯤꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯛꯏ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯨꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯊꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯊꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯚꯥꯟꯖꯦꯂꯤꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯒꯨꯒꯜꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯅ ꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁా ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯖꯒꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯕ ꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯒꯨꯒꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯗ all these things shall be added to you ꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯑꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯦ ꯈꯟꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯁꯤ ꯘꯔꯤ ꯑꯃꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯠꯀꯦ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯝꯗꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ
asai sida oza adugumba lairiba church aduna oza isogi blessing di phangaroi oza asai matang sida oza ngasi topic si akoina isoda katlibi maram si kari no hai matang si aduda malakhin di hairi heba nakoina hurali akoina athen pona katpa singda aingoda katkada potto hurali aduna nakoina athen pusuna aingoda pida boradi nomodongi thong hangoi haibase aduga masi pidi haiba khangnaba chang to haibusu yaw heba isoda Bible the chang to have never cut me matang sika never chang to test to haisi that's me haisi asai matang sida aduna aswai ki matang sida aikogi oza nona bipina aru wafam juza aikogi Christian members singna aikogi leigada mo mato se ozana khram to habi uza isuga leino mari se hena phagat pe yana naba asai ki pot khudi maksi akoine Ishorda gi oithokpa yana naba leigada mari do zada khrat habi uza Oza sai koida 100 chama da tara Ishorda kat lo hai bne chama du Ishorda gi ne bo cha oh okay Ishorda koida yeng ja sai 10% Ishorda kathok ko ma gi akoi ability to karai lege test to ne bo cha kai ko 10% do ne sin da bai ta tar ga di manage to bai ta tar ga di Ishorda ngo 90% am pirak ka da lai di 90% adu bo Ishorda ko gi ne blessing hai okay ada ko na gyan ta ga kai na har ga asagi oza sachin jo hai bi gre ni na una ba mayam na ingonda please to na ba thagat na ba madi yam katli mating pangi hai na ba to na ta ba ishana ai gi dai te mani ishona ingonda pibi ba board je blessing je mayam da share to ba adagi oda ko na tight ta chamam na ba khara julai tight che church khata ta pi ga da hai ba khara mo mod lai ko ai gi mother church ta pi ga da bne tra ina kari ba church ta pi ga da bni just tight to church ta katta ba ya de hai ba julai adubu madu bible re mention to pi ba Eikhoina karigumba Ishorda ingonda pesa bibi rebudo za sijin na bai te tar ga aina kana gom da tight pi yatra church sama da tight pi adu pi jeba aduga church na adugi paisa do Ishorda gi ning thole ba chawpat na ba Ishorda gi wai sandok na ba sijin na tabita hojikti mam lai gre bo za Krista gi mingda kai tare Ishorda gi ming sijin na ga paisa tan ba wakalam lai gre bo hojikti mayam thoe ba aduna moi gi majing karai da paisa sijin na gi hai ba je aina katliba church tight katliba na offering pi riba mafam da ina check to bom darkar ta ba to na ta ta ga Ishorda aina ai gi paisa na ba ni Ishorda gi paisa ne ba Ishorda gi paisa da na som pisan bani accountability da ingon da pi de ne ba nangna pi gi ba tight to mafam chana sin na dra nang jengsan dri kai ngon da hang lori ba aduna adai matang do di adu assume na madugi responsibility do log ni katli bi gi Ishorda kar khrabni na mai di niyom chugre hai su lei adai matang do adai de kamai adai apna kele hoi adu moza aikoina ufang intrati samla harabada pastor mayam ai manipur context ta tante ga ngang je pastor jinga waru bio adi mapandre ba anyway pastor jingi yeng je luxury life to lai lai ho magi church la ko do mana treasurer jo ba mana secretary jo ba my family ga lo hen ba ing mun ga habjan ba adu ara ko paisa ga do mola sin na bolai ba adu dagi church ki member jing adu gi yana rakta na church se divide tor ko na mai di ba tight offering ji maram di paisa gi maram dagi okay so miss mahata aikoina katliba mafam do adu jo aikoina test to bom darkar tai ba ko ai achum labi sin na bi bara karoma sin na bi hai bi do aikoina madu ju yen darkar auza bipin haibi se aikoina Ishorda kat kadre ba tai da sigi magi ba short shunu adu su karamhaina shunu adu ibungo market thol to living church oi ribra sending me akoi missionary church oi ribra hai bu so koi khan ba mathau di tari hai bani auza hai jam chum ba phom amane ado koi tabi revi ngiri pura na ning sing jaga da ba se aikoina ka da ba church pa ba da akoi yam na chikin ba mathau tari hai bani akoi akoi ki church asi su akoi ki leiro luchin puren mayam sing sina akoi ki sending church living church a truth church mo ba mathau tai ado biblical church mo ba tai mi gi aning ba pam ching ba pot oi da ba tai adu daga di kalli mi du pa ba da awa nan la kadu ni hai je zan hai je polam mane aduna oza bipin gi wafam ji yam phajare oza sachin gi wafam dadi oza hosiki lairiba condition sida oza akoi church sing na oza akoi gi lairiba oza gi lairiba ministry do oza church sing na oza akoi gi hosiki haibu kumda members sing da akoi gi Ishorda koina kari gi katli bino hai ba se akoi hena mapung phana hena khangna mathau tari hena khanbra natragana katpagi matang sidadi gyan tare sin matang sidadi akoi khara watli church na haina oza kari wakhale oza gi experience oza sache ahanbada aina haning bade aikoina katpa matamda mi jingdaduna Ishorda jinga katpa si khwai maru ore okay
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤꯡꯒ ꯀꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤꯡꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯀꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯀꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯅ ꯀꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭रे कनागुम्बा बेतन सैलरी लिखना फंबा ओजासिंग इनकम लिखना फंबा ओजासिंगना माने कटिंग ओरगसु माने कट मतम हुमांग हुमांग कांगबा हाइबदि मसी पीग्रगना करी होगदबा हाइबदि चिंगनबा लेबा इसोरदि पिनिंगबा इसोरगि दमक्तदि माले तोनिंगगा असै मगंदा असैगि अवाब पुनिंग बुलाकबा असिगुमसि मसी ओइदनबि दमक्ता इसोर जिंगगा पीगि मत चिंग असैगि ना हाइदिमदि इसोरदि पी चिंगनबा लेतना पीगि मतमदा मदुगि वखल दुख लाम तुताय अदुगा अनिसुबदा आइना हाइंग बमना अखोइगि पोसै कत मत तरागि अमसे अखोइदे कटले कना कनागुम्बा सिनाउ सिंगना अखोइगि ताइदसि डिवीजन मुक तवि कलिबा ताइद वन टेनसि डिवीजन डिवाइड तो मतमदा अखोइनादि अखोइ सिदा तोरग प्रैक्टिस मतुमिना महम अहम थोना अखोइ प्रैक्टिस तवरे अखोइना लोकल गी अदुगा मिशन मिनिस्ट्री अना अखोइना डिवाइड तवरे अहम थोना अदु आइना हांजनिमदि डिवाइड तवबदुदि तुंगा तुंगा तायंग पानबगी बा डिवीजन निमसे अदुबो ईश्वरगी दमक्ता अखोइना पीगदबदुदि 110 अदु खतनी डिवाइड तवबदु मदु आइना उरुबगी मथौ तादे आइना पिफम तोपदुदि 110 आइना पीगिबदुनि कदाइदा लोकल द क्याम संगनी मिनिस्ट्री द मिशन द क्याम संगनी मदुदि तुंगा वरिन मदुदो अदुबो अहम नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अखोइना तवबदबो मोगदुदि तरागी अमसि सोइदने सोगिन पीगिदब चिंगदु मदुसु अखोइना चिंगबा लेतना पीबा असी मथौ तारे अदुगा अनिसुबदा इसा इसागी रेस्पॉन्सिबिलिटी अइगी दायित्व अइ क्रिस्तान मचा मोइबगी मरम अइ थाजबा मोइबगी मरमना मसेगी तौदबा जादबा इथौनी हाइबसे नंबर 1 मदुगी प्रायोरिटी मदुइना थंबोरगा ओरगदि हेना फगद्रा सिना इन हाइनिगदु ओके अखोइगी ngasi khanane basi yana marui ba khanane na bamani yam chawba topic amani akoina kari maram gidam Ishorda kaliba no adu katraga na kari ogani hai matang da khanane na basi koi matam yam sangna koi loksil lay aduna aduga iru lebada oza question yam na adu answer yes or no japina na ba ai oza pinda ilaksage oza pinda akoi bible da taragi munga amadi katlo haibini simedegi tabadi yadre oza aduga paisa asin katkadobani tarade aba Ishorna hairame haina ama tarai mungda ama katkadobani asli henbe yadre haibidi za kamai te oza wakhalda oza oza ina sa hamada ek hawbada ina haijagibudo 10% da limit tawbiroidam okay okay ni dugi magi thamoi ya pamado 10% oigera 20% oigera 30% oigera open tawbadam ne saidi so aikoina first Corinthians chapter 13 verse 3 du ibido za ai gare punamak lai ba kathok chi loi pateng pang tu yaba pateng pang thorga ai gi hakchang mu mai chak thok na bak dok la basu ai gi thamoi da nuksi bedo leitrabadi ai gi sai gi ai na tawbado ai kanadre okay okay thank you oza bipin thagachori oza sachin oza bipin haibas oza wakhan pele tara de amad dum limit oidori bro oza comment oza wakhan da अखोइना कत्पा हाइबसिदा नाय अखोइना ngamiba makai katkadawni maramdi aina bible recordation tawning bamadi अनु वालेब न बतसु अखोइना कोलना कोरिन्थिदा इबा चिठीदा सुना फोंबि हाइबि किबदुना अरैबा महागदुदा हेना पीबिगनी लैतबा महागदुदगी मागी लैजरीबा अदु फाव लथोक पिगनी अन हाय मरमदी ईश्वरगी दमक्तने हायना अखोइना पीबि मतमदा मगोंदा पीरिबा मखै ईश्वरना मगोंदा अखोइदा हापचिन बिगनी हाय अइगी कत्तदना लैबो रबदी अइगी लैजरीबा दु फावबदा ईश्वरना सिंथोबा जाबा फियम दुस लैबनी अदुना सै मलाखिदा सुसा हाय किबदुगुमना ईश्वरगिनी हायदुना अखोइना करिगुमा थबक सेल थुम खत्ता नते इसा अखोइना करिगुमा थबक ओइना तोबा मतमदसु अखोइ थबकसिसु अखोइना कत्तगुमने ईश्वरगी दमक्तने हायना ईश्वरगी थोबलदा सेल थुम खत्तना अखोइना कत्ता नते थबक ओइना सिन मतमदा सै मीना उसनु हायबगी मोंदा अखोइ थोबल तोबम हायबम लेरे थमोइदगी सैगी थोबल तोबा हायबम लेरे असिसु ईश्वरगी दमक्तने पुनमक ईश्वरगी मतिक मंगालगिनी हायना खल्लगा मदुगी थमोइगी मनुंगदगी थमोइदगी तोरब मतमदा मतमदुदा ईश्वरना आइबु सीना बिरकनी आई अवात खुदिंग मतमदुदा ईश्वरना हापचिन बिगनी असी आइना हाइजनिंग okay oza asina last question oi jarage oza bipinda oza sukat katriba sogi body phangwa oza sukat katwa mi sing kamai tawne oza kari hogi oza bipin Ishorgi body oza aikoina adi kari haidi afabala yom famda patabala dong tai hai Ishorgi haidi ba aduna Ishorda board pibi
aduga aina aroi bada amtang wazan matam dilai tra kem tai jaw nasai tai pi matang ju aina thena rakko ba mission school gum balai ba mission school la lai ba hindu gi waja je bukta mogi akoi gi rule ni haraga 10% ka tolop pi bi ba mission da lai ba magi ta payment pi ga da bodo mana thabo de pi ba ta magi sai payment la ko payment da 10% ka khat lauraga salary pi gum yam lai ba aduga modo aina ya janing da bai tara ja madu bible da mention ta u ba tau su me su oza oza ki question do za akoi christian la moina body phangi me yam mo za su ka to me yam le zo official ke yam su le ri za tunga tunga me yam su le ri za ko thabo su ka ta ba adu mi da bible da kalo yam de ka hai jin da adu mu de kari hoy gini oza katlo yaw de ha di yaroi katlo hai lo yaw bible da adu su kalo di yaw ri ma go ni yaw ju da bai ta re ba gi yaw ju da bai ta re adu me yam su le za ka mai to blessing do za magi punsida blessing kena tor adum pangam bay adabu one day magi generation da magi masa masuda ayeng soidan maki ishori curse la kene da okay oza satsin kari mo le oza question same question oza answer to you oza satsin masida aina harim ka badi khangna to ba mioi bana khangna ga aina katta ba haibam leire kari ba khangdana katta ko katta bo orga di madu tongan ba mane khangna katta orga di asi koigi saurba ko ishorgi janingdaba ishorgi mayok tale pagumane maramdi madu ina khangna to bagi maramna kanagaba aikoina posai kat matamda khara di char su changna na kai ai ina koina ujaba ina hamsida thengtu ina loina poi puna koigi ishorgi thogala silona towi adubo sen gi matang lak matamda di asai gi magonda kya pining da ban wai da ba sai awaba lak puluma mo ogumba asing masing sina makhoi punsida hena awa pulama moy madugi mayam sigada asagi awa bas ani thona way ahan bada pusai pi gi da bagi awa bama mathang da ningam da bagi awa bama jumna akari ga mak realize tor matam da pulum si ani thona le ningam da bagi awa basidi double pressure ni matam da maram di mana khangna da ho da bagi maram na si ina haining edu asigu masing wedana bagi da makta ikoina ina kari guma ngamba orgadi aina ngamba changda aina pina bo hona basi faidigi asina fabu organi habi hani awa pulum kayamrum lai ozana ani katang hai bani ahum mari manga adagi awana taraga su ga sa pham lai tawa ana wala ga su ga sa pham lai tawa tai katliba kai gumbadi soda ai katsari ni mai thagol to jin mi nei ga sa pham lai ba tai su ka lo gam mi ga sa pham lai tawa atwa atwa pulum kaya phurkani ade oza pin hai bi soi da mai matam da ni ngai na sakhi bi atu mai masa masu da di mahi palaga su sa ya tawa mahi gumna le horani hai bani oza ai da na yeng bi bata bi yeng bi punamna ai koi christian lama oina di ai koi se kat pai basidi sorna koi da puning dagi tholakado bani ado koi na cutting en kakado banate puning dagi kallo hai kani madu na na thing bi gano aduga madu kat pagi mamsi sorna lai madu kat pagi maram di so nang am to koi hai na tak padu ni hai aduga na so gi mission lai so gi mission se pung paran ba nong da khalli bani adu sorna ka nang taina mari nungi nungsina mari do en pakat pa yan ba nang purna makathok tu na thok to hai na biblical background da koi lai bani asi gi na de ngan ni christian media na pothok sa ba thoram ai koi na christian lagi koi na thor katliba no kat kana kari ho gani hai matang asi ga matang sin de za ani bo ngasin mi de so na por pi ho isonong za sachin nam za pipin is one more mara kana pi question asi thoram kam do game yam na biraga comment video mangan media meang de bak tau jari meang da prata to yo asi sin de ga za na thakat chela baca amen